Itugending Mangkamina, what is present truth? Tulai Thuman ichi bang hiam chi thulu gani hun tông chích rằng ni ngô bà hiam chi lệ Tulai Thuman chi bên tel xiêm lâu rồng ông thầy ông hát tế na ông chăm ni na Tulai Thuman hin ni đang Thuman hi đâu mo ông chi rằng ông hin cho thế. What is present truth? Hi Tulai Thuman ichi bang hiam chi to kisaina Tulai Thuman ichi pen bang te hi ding hiam la sang noi suk sin yo pi kum ni in ahunin Tulai Thuman nei piano to kibang chini mo in atulta chi hilo na pi ama huna alang deu hat ichi dia in tolaka la sang thâu sim le mo la sang thâu sim le hang mamuna lian som leli aneu gu pan som leni nana eni wo gwai ilon nga hi na nei chung te mi te ki pan gam khem pe nam khem pe pa khem pe po khem pe te kya lungnam pasan lungnam na thui ding in ban tung nge dang khat ban kim lai leng kamoi to ban tung min pasan ki taw la awang le na patun bang le chi le a thu khen ding hun tung zo hi hilai lung pen pe na van tung lei tung tui pi le asuam te na khem pe piang sak pa biaun chin nak pin ki going again hi van tung mi khat na ta ko na hi pen bang ade na pasian lo pi pasian hin akichi or hat biang ding ut mok zazen chi na hi pasian het lo pasian bo sa te la ka zoom thei lo in biang ding ut ngam abol pa tianga kamai ang konin la ong bia in chidek suai ichiria to mani hedaka van tung le tung tui pi le asunga na khem pe opiang sak pa bia un chin ki koin again hi van tung ni thumna tang ko na pen kong dong de elen huana ki tang ko lo sorry everlasting gospel aive hina pi ni van tung mi thumna tang ko na pen lo hilo eren hwana zong khave aya hang mo adiakin tu lai ta tu hun 1844 tu le zagala som le ni october ha som ni le ni pan ki pan hi akitang ko diak a hio tu lai Thuman ichi bang hiam van tu mi ni na tang ko na ele hang van tung mi ni na tang ko na en sin ni mo ni na van tung min zo in no le pa khel na to ki po la ma he na le nga zo mi po he pe don sa copy lian ba bulong achim zo hi chin again hi ba bulong ni ve chim ai ve kilam ki no lo mo achim zo hi ba bulong gam pen ni ve kisya china mo in hi van tung Babylon halam Babylon spiritual Babylon chinimo in ni na van tung mi gen pen nu le pa khel na to ki pol ama he na le nga zu mi po khem pe adon sak hopilian Babylon le nga zu bang ama le nga zu ichi bang
Babulong telenga zubang a doctrine teo purgatory te infant baptism te la xiang theo sunga om lo indulgency te milim biang na te lo te hempio lenga zu ai ama lenga zu mi por hempio don sat ai mi hempio upi mi men purgatory limbu mi site limbu om pot purgatory a ton nga pot in na pangti phum kul in mo su na le kul indulgency tua te hempio ama lenga ama he na lenga zu mi por hempio don sat chi mo in athumna ele athumna van tumi thumna tang ko na bang lim ta na ngayo le thumna van tumi zo in mi khat pe man sang le ama mi lim bia na tal tang tung hi ke le a khutunga chapte na nga le pasen he na ha ya ke le khom lo ko he na le nga zu to mi do ding hi to tham lo ne sang tho van tumi te ma le tu lo ma ya me le ka to bo sen na chuang ni to mi te tho na me ko in atong tumi na ka to hi sang le sang ama milim abemi sang min chapte na nga ni pe mai sun to zan to khol hun le lo in aum u hi ben Tulai Thuman ni dang in ewa hong in tang ko lo no in zong tang ko lo Abraham in zong tang ko lo hit 1844 hit chiang a hi hilaya achupi na 1844 hit chiang ina sapile ama milim sapi chi Constantine kumpi pa in Eli zatum som ni khat kuma Sunday ni ben Christian te biak ding a ong koi a kipan Sunday ni ben mi te in boy pi ma wai tua ma te in pagan room te la in Christian te boy lo pagan room te in zong bo sema lo ki kumpin Babylon Borsia Egypt in Borsia Syria Assyrian Borsia Babylon Borsia Medo-Persia Greek Rome ten Christian te Borsia mai than mai hal dum ma hum pi thong song kong ko yu ai hang mo Sunday ni pen ni te lo ki kumpi doi be kumpi milim be kumpi Christian banga ong kinaya amang nei na ong tun pen anap pen ai be Christian tadi kitel no lo mix gom man với chẳng là eri sam thun nên giờ thum som ni hat mar kha ni sabi nia Constantine kumpi pan Sunday tan ding chia gam khem pe wa ana abol pen kumpi pa Christian ong so nuam si hang chi wai be ai hang to pen Sunday ni pen sapi chap te na ai be sapi chi kumpi chi na hi a chap te na chi pen Sunday hi alenga zu chi pen aman lau doctrine teng hi Chukhan sunga omlo Sunday tan na hong Chukhan sunga milim de kenchin Mary lim pita lim zon lim te hong biak di ang koi hong purgatory limbu plate infant baptism to hen to de aman lau doctrine hen to pen ama he na lenga zu hi to mana hitaka sahang le ama milim biain atal tang tunga hi kele chi pen a te a hut tunga a chi te lowin a hang a thu mang te
Pasien he na hai a kel hom lo he na le nga ju to min do di to nam lo win sang tho wan tu mi te mai le tu no mai a bang he mele ka to bo shan na chog di hi chi ai ve mele ka to kang di hi chi na ai ve si ma di hi hel sunga kang tum ding in bot sile vai swag di hi to mi de gim na chona mi khwe ka to hi sang le mi lim abe gi sang min chap te na nga mi pe mai sun ta zan to khol hun nei lo in aw mu hi hi na pasan thu ma zui te le Jesu na zui mi sang to te thua na a mi chi ai le tun hi te hen pe pen tu lai tak a thu piang ai le tu lai tak a itang ko ai le hi van tu mi chum te tang ko na pen awan tu mi te ong leng hi pe ma lo in van tu mi te kampau teng pen 7 day Adventist day gen hia in or hatein zada ma lai gom na lam pia hi lam phok lo in ki ko sian na lain he chi ta ka he mai e ai hang u te na u te atak ta ka to ra na lang ding hi lo in thuman thu tak ko ya om yam I chi ding ke sam ai be in doi le ong dong ni ewa a ding in tu lai thuman bang a ewa a ding in tu lai thuman bang a hiam ne ke in huan la yang om singa ne ke in na nek nin na siding hi chi ai be hi ewa din mu na kim nga sun bak dio le sabi chap te na anei te chin on lo pia I mo huan sunga singa ne ke yo chi pen ama adi nga tu lai thuman ai be ewa adi in tu lai thuman present truth pen singa ne lo ding ai be singa ne lo ding hi na adang bang ma om lo ai be ai hang aman ong nek te bang chi mo na ong lut ai be gul thu mang ai be gul bia ai be gul sunga om Lucifer bia ai be na phok khang na ewa in singa nek ziao pen gul pibia ahi lam na phok khang na zoma alian gu ka neo som le gu sim le chin a thu na man demo abia hi te a thu na man demo na to pa hi a ama sila hi te following tel gen ma ai be Raiman in hita ka ewa in kwa thu mang pasian thu mang mo gul thu pasian in neken chi gulin neo chi nea ne lo nema sia si lo si tham ama si tang in Jesu si ai mana ama thao tu lo to wa Jesu tuan nia si tu go in azamo tuam na ne yu ai te ama ding in tu lai thuman bang a hiam hi singa ne ke yo chi pen ama adinga tu lai thuman hi en hang aban en suk lai yao min mo toilet no ya ding in singa ne ke yo chi pen tu lai thuman ai yam present truth ai yam no in mi te hen do mo mang kiselwa nu le nu teng pa le pa teng a hi manin le tung siat
to in siai manin pasien ming kabol kisi sine chizen hiyo Noah bang hidinga pasien solai Noah ading in Tulai Thuman bang hi ahi tembo lamo na swata nople tembo lamo hilela singa ne keyo zong hilo sapi chapte na ne keyo chi zong hilo sapi le ama milim bete yong chilo yun atataka lamdang mo Tulai Thuman pen Noah ading in tembo lamo mai suno ahun in present truth ahi pasianin hi Noah kiama na swa tang noble tembo lamin ewa kiama na swa tang noble nekein nang le ke kiama na swa tang noble Sunday tang kein kibang lo mo ayang in ima na ding swa tang na bel kibang amun bang chiria agam tat na a material ihi ding pen kibang lo hi ima ding pen kibang lin lian aive rồi ta ke hia Noah kiama tembo lamo na swa tang noble chi aive alam de bang chi asok tana swak ta tak pi alam lo te swak ta lo tak pi sikhin tiu tiu no yading in Tulai Thuman banga sapi beken chi hizen zen lo amilim beken atal tang tunga he gera khutunga te ki lo no yading in tembo lamo Abraham en su lai ni wai Abraham ading in Tulai Thuman achi bang hiring hiam Abraham kiama nata to hong diao pasianin ama adi ma Tulai Thuman nata to moria hong diao harbena nei to ke hong diao ayang in hitaka beta takta athuak ning keng thuak kin aking ki koi ki nam ki ka ahi the to keng ai ta te adot lum lian ding pen ban tumin bang che a khut len lian ai ve pasian zakai ngei ke mate pasian amo zakai chi bang omlo hi Lazarus china in omve ve to pa ji su pai nai lo Jimma ma Lazarus si pai nai lo Bethany khom pai nai lo atom he to pai suin ilom pa Lazarus I mu hiben apong ding in wa pai le ngai ve anu jiten thei lo lo ki sa to pa I muai le no tom hi ding mo te to tang te hello asiai ve hoi ma mai ve ke kom lo ke om leng si thei lo nga hi te ke om na si nam lo ve te ke kom lo hoi hi chi zen ai ve to pa jesu akima pa ma te lo lua a hi changa to pa jesu in au na ding au mana kas kom khak lo hoi ai ve helaya Abraham pen ama Tulai Thuman pen nangai kaya te bang ke akiba lo hangin ama ding in nun tak ton tu na nga na ma ai be ewa jong ya to ki bat se lo hang ama ding in nun tak ton tu na nga na ai be
no azong aya ta ki ba selo hang ama ani nu ta tang tu na ma ai me Tulai Thuman iti pen hun khat le hun khat akibang lo to kibang mate ai ha amin akibat na asol pa kibang ong sol pa kibang ong piak ding kibang inga ding kibang Wai manin Tulai Thuman iti bang hiam Hitaka iti ding khada John Robinson in na khat mo simlaham na energy malai na tingin khani na malai sei jong tam na chang They were burning and shining like in their time Hitwa Ewa te Noah te Abraham te Amao hun ding in amao mo hova hiu hi o tang tamu hi o Yet hinapi they penetrate not into the whole counsel of God. Hoi ma mai ve nim takin na mai suno guai. Hinapi mo pasian de dan he. Do avec pin sun ham lo penetrate tile sun ham chin helam. Kitel hin lo chinima. I hang in bad while they now living Tulai Tika Anundate would be as willing to embrace Father like as that which they first received. Amau I Amasa Amau Tu Mabangin Amau embrace Pum U Zui Ken Achino maybe in a hun khat le hun khat ama hanin si banga tang quang in tang ma u hi o ai hang mo avec pin pasen de dan thei kim lo u hi o chi ai le to tak te aban again line na if God should reveal anything to you by any other instrument of his. Topa pasyanin na hem peu atel na ding ong zang hile. Be as ready to receive it as ever you are to receive any truth in my ministry. In kachugen na hem peu kachugen bang maina tel siam ding thang ha thuin mi hem peu in pasyan de da bang tel siam lo. Ayang in amau hun di thu aum pen hoi takin embrace pomin zui wahi manin chuman thu tak tel u hi to de Robinsonin bang na chigen hiam chi le hat la ya for I am very confident chi ai le ka tel ma hi confidence muang ma tel ma The Lord had more truth and light. Đâu pain thuman thu tak tam pi tak le khowa tam pi tak nei. Yet to break forth out of his holy word. Ama kamal te itel nading in. Itel isuk khap te nading in. Đâu pain mo thuman tam pi tak nei. Hi chi ai. In hitaka had we lying tu le zani le som book lai dark ages pop in mi tampi tak pop in achuni lai zanga som thum gyat kumpan kipan tu le za sagi le som ko le gyat kum ki kal sung tua sunga te I thum te sabat tangon te
ni sagi tang lon tak tak te ho sungam loin gam pala ka buin gam pala ka temuin gam pala ka nung tawin tua te pen kwa kichi wallen says te kichi amau te pen mua kom laka bu in hibang in temu hi tua hun lain bang amau de pen hiam amau ading present truth Tulai Thuman bang hiam hi wallen says te adding in Tulai Thuman achi bang hiam the Bible believing wallen sense chi mo wallen says te na lai xiang thou back u hi back to the Bible chi u hi là sáng thấu chả kiếm ni gọi yo thu na pen mắng kumpi Constantine kumpi pan kipanina kumpi ten lua mangai manina thu na pen mangin là sáng thấu sunga asol het lo milim biang na khong ông biakin sunga ông kizangin mari limte pita limte biakin sunga ông kitung ta tang lai doi bete hun laya azu pita teu abiak te azu pita tua pita lima chi penu atak taka pita mel tong kisul laudin azu pita amilim pasianu biakin sunga ông tungu aibe when Wallen says then sign back to the Bible. La shang thou cha king ni. La shang thou sel mang. La shang thou kihal mang. La shang thou to. Wallen says there tam pi tak asi wai ve. La shang thou to kim nak le. Ala shang thou to mei quang to ani te to hal hom ai ve. Aki hal home. Rồi chăng back to the Bible chin la sang thâu si bị tham uai về. Ama wadi mà Tulai Thuman pen back to the Bible ai về. Ita limo. Ama wadi in Wallen says they are in Tulai Thuman present truth pen back to the Bible he. Ita limo. Woman in Wallen says they hun line la sang thâu khem be han mang san hai manin amao la sang thâu yin loin back to the Bible au na teu pen in au mi hon pin au bang in hi manin hi te hun line Wallen says they hun line Tulai Thuman pen back to the Bible he cái này bạn em leo lên đi mà thế, tôi hít thế, Wallen says thế hít chăng, John Haas, ông làng đi nào, John Haas bên taga hi nào, anuin sama cả university aka sakte, thu không là thu net sakin, mi pil pi ông suak ai về. In ama let bul pi bang hiam chi le salvation by obedience Thuman na gop hian na nga na din pen bang kul chi Thuman na then I back to the Bible hilo ai ama John Haas hun lain Tulai Thuman pen salvation by obedience. Gop khen na nga na dingin. Pasyan chi bang man kul hi chi ay. Dena Robinson igen ma banga. Avec pia thầy kim lâu ay. A thầy kim lâu hang ama hun a ding a kiching ma ay.
gup na nga na hitak piai be in hi John has been hal tumu ai be sing stek tunga sing to hal in hal tumu ama hal namuna anung zipa zerum zom halum ki ku ai be ayang in hi John has in aki hal main bang gen hiam chile tu in kei nong halo ha mo tu zo kum za chiang in muvan la yong leng dinga naman zo kei ding o hi chi ai be John has been tu le zalile som hale sagi gwal hi na tua hit kum za lian chiang qua ong do hiam chile ma ten lu ta ong do kai be tu le zanga le som le sagi kum hong khatin ma ten lu ta ong do kina hi ma ten lu ta pen John Hasin again tu zo kum za chiang in muwan la yong leng ding a na that zo ke ding hi a chi pen ai be hi toile John Hasa pen Tulai Thuman bang tipakita salvation by obedience gup khiana pen nga na ding in thuman na pisami thuman na pen dopa thuman na pen gup na nga na hi chi ai be to chang a ong si pi ngam na china ama ding a tua lai ta ka Tulai Thuman a be pia thei do we ayang na ama thei pe na khial hi lo we gup na nga tak pi ai be ayang ina gan khorma bangina ma te lu ta ama khita kum za khite ong pai pa pen in bang hilew lew ama ading in van tung ka lei pita seng pita biakina ka lei tunga a hu to hu din saung ka to lian te van tung pan o za in salvation by grace alone. Happy now, hang beki. Topa happy now, hang beki. Chi abil hangin te. Holdin no lawin. Ding to sa pai to ai. Ma te no ta ading a Tulai Thuman pen. Salvation by grace. Ai. Manama. Ayang in John Has a to kibang no lo. John Has a dong a hial hilo. Ayang in ama hunlaya pen salvation by obedience. Ma tenu ta hunte salvation by grace alone. Hial lo. Robinson gen ma bangin hat atuk avek pia thei lo. Pasianin avek pia thei kim sak lo hibekin. Amao thei na pen hial het lo. Ma te lu ta te khong in Sunday tang ma lai Sunday tan hang man ni sagi ni sa ai manin gup na nga lo ke di ngai be to man a gup khen na pen happy na ham hi chi ai be to le adang aban elew le John has pen salvation by obedience ma te lu ta pen salvation by grace alone. Aban John Calvin en sinimo. John Calvin aleo pen han chiang reforma te khatina. Salvation by growing chijiao han to na hang to lim chi pen akamal dang in en suit legend sanctification justification sanctification te ai manama ahiliane ama gum na nga na salvation by growing in John Has at kibanglo ma telu ta to kibanglo akibalo man in hialo banganga
Nama ide hebina to lim tak na tel siam sako. What is present truth? Aive isan piano. Tulai Thuman ichi bang a. John Calvin adding in by growing. Wa hit the adang om leo ina. John Calvin hit yang in. Wa deong pa hiam chile. Anabaptiste. Hi Anabaptiste on han chiang a. Gup khen nga nang pen. Tui thể hello, tui phum hi. Phum dek ding hi. Under the water, beneath the water. Baptism, immersion, under the water, beneath the water. Ông chi vậy vậy. Tui bên thể ding dek lâu, tui thể na bên hiến na nề lâu. Under the water, tui phum na bên Giêsu up na hi. Giêsu si hi chi up na hi. Giêsu thâu ki hi chi up na hi. Ezong i mo na khen pro to sia ding na to thâu ki chi na hi. Gup khen na nga na ding in baptism, immersion, under the water, beneath the water, cool hi chia Anabaptist na. Ong gen leo. Ama wa ding in Tulai Thuman pen baptism aive. Manama ma te lu te ten phok khalo. A phok khalo hang in mo sanangom lo. Ama hun a ding a Tulai Thuman hi chi ong te sang nuam him. Wa Anabaptist hit yang in Quang pa hiam en Silimo John Wesley Methodist Mackay Presbyterian Mackay vi hi. His John Wesley ông khăn chiang in sian thâu na holiness. Gộp khen na nga na ding sian thâu sit set cool hi. Sanctification cool hi na man tun dòng en upi ma san pi ma. In justification by faith, na to dik tan na pen, zomi khen pel in nei hin hiam chiim. Giêsu lo a thei lo hat be lo. Hot khiat lo hat be lo hot khiat sabi be. A hang in abesa inun ta na ipian pi mo na ipian pi sian na ilung sim imo na ikhut a sisan to izu thol to pa kyang izot na hi. A hang in hi John Wesley a pe. Tulai tak dena pen apiang sa inun ta na iom bang to pan ong hon in. Tun hitak pa na imo na te ipula kul, isyal na te ikisi kul, ipula kul, isyan thou kul, isyang thou te. Christ of the lesson lai mai som guk le kwa ma ayam o ka khel ke le. Tua ta ka zong. To ba Yesu ki bang te. Nang le ke hi le tu ma yom lai ta kin. To ba Yesu ki bang te. To pen John Wesley in holiness na chi. Tuan kisyang thâu te chin John Wesley again. John Wesley adding in Tulai Thuman pen holiness. Aive. Sian thâu cool a. Gup na nga na ding hibang to kinga ken che. Sian thâu cool a. Imo na te kisi kule, itum kule, ipula kule. Tuan manin isyang thâu na ding hiay, siang thâu lo pin anin pima do, van tunga ong la lo ding hiay. John Wesley Tulai Thuman aive. Kibang lo mo, ke adang en lai ni. In John Wesley hit chiang na
quảng bài hiam chỉ lệ William Mila ông biên chiang na ama pen Baptist te hi lo ho mi ai ve farmer amese Tulai Thuman pen Giêsu hong bài ding hi 1844 October 22 ni tul ni rani ni som thum be na biakin pi ki sian so ading chi pen van tung biak buk sunga siang tho mun pan siang tho bel muna to pa Giêsu alut na ding pen lei tung ang kum ding sa ahi mana Jesus is coming soon Giêsu ong pai ta ding hi chi pen ama ding a present truth ai ve Tulai Thuman ai ve ama ding a Tulai Thuman pen nanga ding le ke a ding a zong Tulai Thuman ai ve John Wesley te a Tulai Thuman a chi holiness kong zong nang le ke a ding a Tulai Thuman ai ve in amasa te salvation by obedience John has a hong zong nang le ke a ding a Tulai Thuman ai ve Martin Luther salvation by grace alone Giêsu ông hot na bek hang lel a guk na kim a hi chi zong nang le ke a ding a Tulai Thuman hi William Miller Jesus is coming soon nang le ke a ding a William Miller a ding a bel ama hi bek hi adang to gom lo in I hang in to a hun nung ten wow back to the Bible salvation by obedience salvation by grace alone salvation by growing salvation by holiness avec pia Tulai taka ten Tulai Thuman a chi kit pen noi hun peka te to ke ba no na Tulai taka I akim a en nei ham phama ma mo William Miller pen Jesus is coming soon to hit chiang a en le hang Tulai Thuman pen Tulai Tulai tak te a ding a Sabbath mo Sunday ni sagi ni mo ni ma sani na tanu le kang nu che chi pen Tulai Thuman ai ve in elehang mi hat peun sapi chapte na an anei le akang tum ding hi chi pen 7 day te me sei hilo a hiao van tum mi chum na tang ko na a hiao ayang to van tum mi pen ama van tum ong leng ding hilo a hiao ama me sei pen Tulai takin 7 day te in tang ko a hiao to mana Tulai Thuman pen hun khat akibat lo na pen Robinsonin again ma banga thakhat thuin avec pin pasienin pelo ya Walden says de hun la ya dark ages hun lai eri zangala sam thumle gyat kumpan tole zasagi le sam pole gyat kum ke ka Walden says they are ding back to the Bible la shang thou si pi wai John has in salvation by obedience Thuman na si pi ai ve John Wesley te Calvin te gum na nga na ning pen sian thâu kul han to kul William Miller gum na nga na ding in Giêsu ong pai kul chun nang le ke a ding in gum na nga na ding in bang
pasian avek pia to den hen pe kirom homin Sunday itan le mo Tulai takin Sunday na tan te le mo William Mila den Sunday tang khading ha zone house te Jerome te ma te luta te in Sunday tang ma mo ibe ham gup na nga aloma ma dia ibe ayam in nang le ke in Sunday itan pen mo gup na tan lo ma thei ni ki bang lo mo to mana hitaka I thei dim thu khada mi khat be in sang le sabi chap te na ne le kang tum ding hi chi ai be kai atom na pen na a chong in en ni I hun khang ni mo na na I no le in Tulai Thuman I chi bang hiam Wallen says they are in among Tulai Thuman pen back to the Bible John has adding obedient Martin Luther adding by grace alone John Calvin adding Christian growth John Wesley adding holiness William Miller adding Jesus coming last day people Tulai taka anung ta ate adding Sabbath mo Sunday Wa hin hilaya ite dinga uten autte Tulai Thuman ichi pen anei pasian ai ahun zuin pasianin ana khen pe pula lo ahi mana amau theina to kizuya zui wahi mana John Has te Martin Luther te John Calvin te Wesley te William Miller te Sunday ni bang tang na pin ayam gum na ngak lok kedi Sabat tang te pen Wallen says ten gam palaka atai piu tak sathet lawa ong tang swakin tu le za sagir sam porigat kum changa mi hon la ka lu te hilaya Has te John Has te Jerome te John Calvin te nasikhin di ngai ya Has te bang alian ma lai u hi ma te nu ta te khong in azabe he tu le za sagir sam porigat kum changa pop pies kun pa general bel tiam na pulenga kamang pain Dole za sagilo som pare akum February kha som ni nia Egypt simin to khitak te Vatican simin to ama chianga Roman Catholic te apawa pop pe adin ki ponghang mi mai avang ni no lo we apawa ni no lo akum pi ana omlo now tang bang hidanin to kumpi ana be pen to le sagi le som pol gan kum hi to kum hit chianga wale says te do ki chianga saban ni ti tang ki pan hi to manin ama ahun zuya chuman thu tak ki thei kim lo ma to manin dunia nang le ke ading in bel in avec pia huam ai avec pia ki hel kim en nei ibe justification by faith, sanctification by faith, and glorification kichimo. In hoy takin dozong again na kini nana tene pule nana kanula. Tuaman in Tulai Thuman ichi pen bang hiam in pasianin onghil hen la I Thuman let pen ha het lawina John Has te Jerome te Martin Luther te Calvin te Wesley te ma bangin I Wallen says huna te ma bangin isi pi ngam ding in to pain mima he pe upna thang pe kim tek ta he azama khen to pan pang tia he no lunglama ma